biratangaje kandi ntibisanzwe. Ni inkuru y'igitangaza, ni ikiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na Robinho wa Amerika ku bibazo by'umutekano wa Congo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marc Robinho ku kibazo cy'umutekano muke muri Congo. Bemeranya ko impande zihanganye zahagarika imirwano. Ese ni iki cyatumye uyu munyamerika ahitamo kuba iki kibazo yakiganiraho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Nyamara se kandi ni iki cyatumye bombi bemeranwa ko imirwano igomba guhagarara kandi bakaba babyizeye? Tutarajya kure, reka mbanza nshimire wowe wakanze subscribe ku Ijwi ry'Ubumenyi TV. Ndarikiraho utarakanda subscribe, gukanda subscribe. Urarikira umuturanyi, inshuti, umuvandimwe, gukanda subscribe ku Ijwi ry'Ubumenyi TV, amaze nawe inkuru nk'izi ngizi zizewe, zikenewe kandi ziteguranwe ubuhanga zijye zimugeraho ku gihe. Katwanzike n'inshuti n'inkuru yacu. Umukuru w'igihugu abinyujije ku rubuga rwa X kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Mutarama umwaka wa 2025 yavuze ko yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagize ati, nagiranye ikiganiro cyubaka n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Robinho ku byerekeranye n'ihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa RDC no gushakira umuti umuzi w'ayo makimbirane rimwe na rizima. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga nabyo byasohoye itangazo rivuga ko ushinzwe ububanyi n'amahanga Marc Robinho yavuganye kuri telefone na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Byagize biti, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marc Robinho yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyamara Robinho yagaragaje ko Amerika ihangayikishijwe n'imirwano iri mu burasirazuba bwa Congo no ku mujyi wa Goma warafashwe n'umutwe wa M23. Robinho yasabye ko imirwano ihagarara ako kanya kandi impande zihanganye zikareka kuvogera ubusugire bw'igihugu. Robinho kimwe na Perezida Kagame bemeranyijwe ko ikibazo kigomba gukemuka giherewe mu mizi. Hagati aho kandi umudepite uyoboye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinzwe amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michael Makakuro yavuze ko anenga kuba Biden atarakurikiranye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda. Uyu kandi yagize ati, ndi kumwe na Marc Robinho ndetse n'ubuyobozi bwa Perezida Trump mu kunenga bikomeye M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yafashe Goma ndetse n'abaturage ba Congo. Yakomeje ati, imirwano yo mu burasirazuba bwa Congo ni ibigaragaza ugutsindwa ku buyobozi bwa Biden butakurikiranye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda. Michael Makakuro avuga ko byatumye habaho guhutaza bikomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Miliyoni z'abantu barahunze bava mu byabo bitewe n'amakimbirane ari mu karere. Uyu kandi asanga impande zombi zigomba kwicara ku meza y'ibiganiro zigashaka uko icyo kibazo cyarangira kandi vuba. Uyu kandi avuga ko atashimishijwe n'uburyo ambasade ya Amerika abanyekongo bayiteye bigaragambya, bityo ko bitagomba kwihanganirwa. Yagize ati, nubwo Amerika iri kumwe na Congo mu gusaba ko M23 yahagarika imirwano, gutera ambasade ya Amerika n'abantu bayo ntabwo bigomba kwihanganirwa. Amahanga akomeje gusaba ko M23 ndetse n'ingabo za Congo zihagarika imirwano hagashakwa igisubizo kirambye binyuze mu biganiro. Nyamara uyu mutwe uvuga ko nawo udashobora gutuza mu gihe Leta ya Congo idakoze ibiganiro nawo. Nyamara kandi igitangaje, Leta ya Congo nayo yakomeje gushimangira ko itazigera iganira n'uyu mutwe yita ko ari uw'iterabwoba.
Juvenal Turiki, Ijwi ry'Ubumenyi TV, mu baturanyi mu gihugu cya Congo.